Si ibihe byiza kanizere ko umeze neza cyane nizera ko ibihe byawe bikomeje kugenda bimera neza umukino ukomeye umukino w'ikotaniro ekipe ya APR FC igomba kwakiramo ekipe ya Al Hilal kuri uyu wa kane ku isaha y'isa 12 n'igice n'umukino utangiye kugenda uvugwamo byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko amakuru kuri ekipe ya APR FC abakinnyi bayo basanzwe babanzamo bagera kuri bane bagomba kutagaragara kuri uyu mukino. Ese byose bihagaze bite? Byose ugiye kubyumvira hamwe muri iki kiganiro. Ni ikiganiro kiraza kuba gikomeye, ni ikiganiro tugiye kugaruka ku makuru aremereye arimo araturuka hariya ku musozi wa Shyorongi. Reka nizere ko wamaze kuba wakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza gatanu kuri gatanu. Nizera ko kandi uri umwe mu bantu badukurikirana uko bwije nuko bukeye ukunda ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Reka twinjiye muri ekipe ya APR FC ariho mera gusaraza gusoreza muri ekipe ya Al Hilal bagomba gukina kuri uyu munsi bagomba gukina kuri uyu mukino ku isaha y'isa 12 n'igice. Ekipe ya APR FC imaze igihe ikora imyitozo ariko hari abakinnyi batagomba kugaragara ku mukino ikipe ya APR FC igomba kwakiramo ikipe ya Al Hilal n'abakinnyi batatu basanzwe babanza mu kibuga. Umukinnyi wa mbere ni umukinnyi bita Ruboneka Jean Bosco. Ruboneka Jean Bosco yagize ikibazo cy'imvune ku mukino ikipe ya APR FC yanganyije muri ikipe ya Rayon Sport igitego kimwe kuri kimwe ubwo yakandirwaga n'umusore Bigirimana Abedi w'ikipe ya Rayon Sport. Kuva icyo gihe yagize ikibazo cy'imvune ndetse nta nubwo ari mu bakinnyi bamaze gukora imyitozo ya nyuma, nta nubwo yari amaze igihe akora imyitozo. Uwo ni umukinnyi wa mbere. Umukinnyi wa kabiri uwitwa William Togwimeri ni umwe mu bataka bamaze igihe badufasha ikipe ya APR FC rimwe na rimwe bakamukinisha kuri nimero 10 mu gihe Mameri Dawo atarimo delivaringa ndetse bakaba banamusha akaba yafatanya n'ikipe ya APR FC by'umwihariko bamukombinye na Shejibri Watara muri system ya kare kabiri ukabona barimo babyara umusaruro, ariko bitewe n'ikibazo cy'amakarita agera kuri 3 y'umuhondo yamaze kuzuza ku mukino ikipe ya APR FC yangaje muri ikipe ya Rayon Sport kuri derby ku munsi wo kwa gatandatu. We ntabwo agomba gukina uyu mukino bazakinamo n'ikipe ya Al Hilal, ntabwo ahari, bivuze ko kuri uyu mukino ntabwo azaba ahari. Undi mukinnyi ni uwitwa Nigena Clement murabizi neza ko amaze igihe yaragize ikibazo cy'imvune ndetse atigeze akina kuri derby, binavuga yuko ku munsi w'ejo n'ubundi ntabwo yari yaba 100% ku buryo yakina kuri ya mukino, binavuga yuko atagomba gukina kuri uyu mukino. N'undi muri defense agomba kuba harimo Abdul ndetse n'uwitwa Yunus Nshimiyimana aribo bagomba kuba bakina kuri uyu mukino ikipe ya APR FC igomba kuba ikina mu ikipe ya Al Hilal. Gusa aho bikomereye cyane ni uwitwa Shejibri Watara. Shejibri Watara nawe ari doubtful cyangwa se arimo arashidikanywa yuko agomba gukina kuri uyu mukino kubera ko nawe yagize ikibazo cy'imvune ubwo bakinaga n'ikipe ya Rayon Sport, nubwo yabaye man of the match ariko yaje kugira ikibazo cy'imvune ataribwa neza, arimo arakora imyitozo ariko amakuru ava muri ekipe ya APR FC aravuga yuko uyu mukinnyi n'ubundi nawe ashobora kutagaragara ku mukino w'ejo. Ni ikipe ya APR FC iri mu ihurizo rikomeye nyuma yuko bitekerezwa yuko batagomba kuba aba bakinnyi uko bagira kuri bane batagomba kuba bagaragara kuri umukino. Harimo Nigena Clement imaze igihe ari mu mvune, ni Ruboneka Jean Bosco wagize imvune ku mukino n'ikipe ya Rayon Sport, hakazamo Shejibri Watara nawe wagize ikibazo cy'imvune ku mukino wa Rayon Sport, hakaza yongera uwitwa William Togwimeri nawe wayajuje amakarita 3 y'umuhondo. Ikipe ya APR FC nyuma yuko ihuye n'ibyo bizazana byose arimo arategurwa uburyo ikipe y'ingabo z'igihugu yazamuka mu kibuga itagiye gusebya abakunzi bayo, harimo nk'uwitwa Shejibri Watara we ashobora kuba yaterwa inshinge zigabanya uburibwe kugira ngo azakine, ko we ntabwo biri grave cyane ugereranyije n'abandi bakinnyi. Witwa William Togwimeri we ntabwo ahari. Witwa Ruboneka Jean Bosco we amaze igihe atanakora imyitozo nyuma yuko umukino wa Rayon Sport n'ikipe ya APR FC urangiye, ntabwo yari ari no muri kampu ikipe ya APR FC yakoze guhera ku munsi wo ku wa kabiri. Uwitwa Nigena Clement nawe ntabwo yari yaba fit 100% ku buryo yahita akina kuri uyu mukino. Gusa amakuru mfite nuko ashobora kuzaba ari kuri bench kugira ngo isaha n'isaha abe yakenerwa nubwo yakenerwa igihe gitoya. Ubwo birahita bitujyana muri lineup ese nabaye bakinyi ikipe ya APR FC ishobora kuba yakwifashisha kuri uyu mukino kugira ngo ibashe kuba yakwitwara neza imbere y'ikipe ya Al Hilal yo imaze igihe itegura ku mukino baheruka gukina. Yaruhukije abakinnyi biwe bose bakinaga Champions League, bose yarabaruhukije kugira ngo bitegure ikipe ya APR FC. Ati APR FC ho bihagaze bite? Birumvikana ubwo reka turebe probable lineup ishobora kuba yabaho mu gihe abo bakinnyi bane batazagaragara muri uyu mukino.
mu izamu ni Adolphe, defense ni Kagege ndetse na Claude, mu gihe bazaba baca ku mpande nk'aba fullback. Hagati mu kibuga ni Abdul ndetse n'uwitwa Yunus. Kuri gatandatu hagomba kujyaho uwitwa Ngabonziza Pacifique wavuye muri ekipe ya polisi, akaba ahagararanye n'uwitwa Dauda Yusuf, imbere yiwe hari uwitwa Memel La Wufdao. Kuri Pacifique ni umwe mu bakinnyi beza ariko batari kuri level yo gukina ikipe nka APRFC babanzamo, ni umwe mu basimbura batari kuri level yo gukina ikipe ya APRFC, by'umwihariko ku mukino ikipe ya APRFC izabikina n'ikipe nka Al Hilal. Dauda Yusuf azagaruka muri media kuri nimero 8 nkuko asanzwe bikina, kugira ngo aze kuba yatanga balance, ko ni umwe mu bakinnyi bakuru navuga bazaba babanzamo, ko ugiye kureba urwego rwa Memel La Wufdao yasubiye hasi nyuma yuko yari yaragize ikibazo cy'imvune, nuko nguko mediane izabite. Uruhande rumwe ruzaba ruri gucaho uwitwa Hakim Kwanuka, urundi rwo gucaho Gilbert Barafinda, bari kwatakishwa uwita Mamadusi, kubera ko Sheikh Djibril Ouattara arashidikanywaho, nta yindi option bafite, n'ubundi ni umukinnyi ushobora kuba yakina kuri attack cyangwa se agakina ku mpande. Ubwo uruhande rumwe bagomba guhita barikiraho za mpande Hakim Kwanuka ndetse n'uwitwa Mugisha Gilbert Barafinda, n'ubundi kuri attack umuntu ugomba kuba yemventengamo n'uwitwa Mamadusi, asimbuye uwitwa William Togwimere wagize ikibazo cyangwa se ufite ikibazo cy'amakarita 3 y'umuhondo yamaze kuba yakuzuza. Ni ikipe ya APRFC uhuye n'amagorane cyangwa se n'inzanzane, irimo iritegura umukino uri kurusho cyane, kubera ko ikipe ya Al Hilal twarayibonye nimwe mu makipe akomeye abashaka ikipe nka APRFC. Baheruka guhura muri Sekafa Kagame Cup y'uyu mwaka, ubwo batsindwaga muri kimwe cya kabiri batsindwa ibitego 4-1, nyamara ikipe ya APRFC ariyo yatangiye ifungura amazamu, mu gihe kandi ikipe ya Al Hilal yo igifite inzika z'ukuntu ikipe ya APRFC yabasezeye kuri penalty muri kimwe cya kabiri ikagera kuri finale, nubwo yaje no kuba itsindirwaho mu mwaka wa muri sezo ya 2023-2024. Ese wowe nk'umufana wa APRFC urimo urabona ikipe ya APRFC igomba kubyitwara mite? Ni ikipe ya Al Hilal igomba kuza yari amavubi cyangwa se yakane cyane, ariko nanone ikipe ya APRFC bimwe mu bisubizo ifite ni your probable lineup nkubwiye igomba kuba yagaragara. Ese abo bakinnyi nkubwiye Barafinda azaderivaringa? Ikipe ya Al Hilal twabonye izaba yagaruye aba Ernest Ruzoro, izaba yagaruye ba Girumugisha Jean Bosco, Jean Claude Girumugisha ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye. Ariko se kandi ikipe ya APRFC ni wowe utekereza ko ari nk'abaye bakinnyi bakagombye kuba bazamo? Mamadusi yakagombye kuba yagarukamo, mu gihe William Togwimere adari cyangwa se umutoza Taleb agomba kuba yashaka ibisubizo. Mbibutsa ko nyuma y'uyu mukino ikipe ya APRFC igomba guhita ikurikizaho ikipe ya El Merreikh, wenda uwitwa Sheikh Djibril Ouattara ashobora kuzaba yaragarutse, uwitwa William Togwimere amakarita y'umuhondo azaba yaravuyeho, ariko kandi se Ruboneka ndetse n'uwitwa Nigena Clement bizaba bihagaze bite? Byose ni ukubihanga amaso. Reka nkubwire ati kora subscribe kugira ngo ujye umenya amakuru agezweho, ujye umenya updates zigiye zitandukanye, by'umwihariko ku makipe yo mu Rwanda ndetse no ku mugabane w'Uburayi, haba amakipe ya APRFC, ikipe ya Rayon Sports ndetse n'andi makipe agiye atandukanye ku mugabane w'Uburayi, za Arsenal muri Premier League, La Liga ndetse n'andi mashampiyona abagiye atandukanye. Ntiwibagirwe ko wakanda subscribe ndetse ukanda no kunzogera kugira ngo ujye uba mu ba mbere ikiganiro cyacu kigeraho. Reka nkubwire ati naho ubutaha, reka tuzasubire. Ciao ciao.